Ngikubingelele mhlobo wami nanamuhla ekuseni egameni leNkosi. Muhle uNkulunkulu nosigcina imihla nemalanga. Okhulumayo umfundisi Patrick Ngomedulu, loweluse ibandla le-One Mind, One Love, One Heart, One International Ministries lelitholakala kuMathetha endaweni yaseMoja. Ngingumfana-ke kakhulu ngimthanda. Ngicela sesike sishere lifu laNkulunkulu sikanye kanye nanamuhla ekuseni egameni leNkosi. Ngabuka lifu laNkulunkulu nje encwadini yaMarko 4 kusuka evesini lika-35 siye ku-40. Asesifundeke kusihlwa ngalelo langa Jesu watshena abafundi bakhe wathi, aseweleleni ngesheya kolwandle. Besuka basishiya siculi sebantu bahamba ngalesikebhe labekuso. Bekunaletinye tikepe letatihambisana nalesabo. Kwesuka lesikhulu sivunguvungu, emagagasi angena esikebheni athimate acishe asigcwalisa. Jesu abengemuva esikebheni acamele emcamelweni alele. Bamvusa bathi, mfundisi, walala nje sifa. Wavuka wekhuta lo moya wathi kulo lwandle, thula uthi nya. Umoya wakhawula khona lapho, wathula wathi nya. Wathi kubafundi, nesabani kodwa lentiwa yini lokuthi libede kukholwa? Bafikela kwesaba lokukhulu. Wabangilona lo wabuta lomunye athi, kanti ngubani lo? Wekhuta umoya ngisho nelwandle kumlalela. Asesithandaza, siyabonga Baba wethu ongcwele egameni likaJesu. Sibonga Baba ukuthi lifu lakho Nkosi likuphila and linemandla. Siyabonga Baba ukuthi nanamuhla ubonile kufanele Nkosi usiyale. Ubonile Nkosi kufanele Babe usiqonjise endleleni yakho ngalo lizwi lakho. Baba wethu longcwele ngilona loyo Nkosi lotathi Babe kulifa uNkulunkulu wasezulwini egameni likaJesu Kristu, ngoba unguJehova nosehlula ngalo. Malehlule mina Nkosi bese lehlula abantu bakho ngolungu. Egameni likaJesu ngilinikela kuwe. Ngiphambana nalo lonke lihlobo Nkosi lolungafuni Nkosi silalele lifu lakho, lolingafuni Nkosi sithobele lifu lakho. Egameni likaJesu wena wethembekile, unguJehova nasekuseni egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngicela ke sesike sibuke nalifu laNkulunkulu bana sekhaya. Phansi isihloko lesithi vusa uJesu kuzo zonke izimo obhekana nazo. IBhayibheli lana lisivethela lithi Jesu abe akulenye indawo. And lithi lapho beka khona Jesu wayehlangene nesicuku sebantu lesinyendi kakhulu lebekade sithe temlalela nakakhuluma kulebesithe temlalela nakafundisa. And lithi ke iBhayibheli lapho bebahlangene khona kwase kufika isikhathi la khona Jesu wase ukhuluma amagama kubafundi bakhe lokuthi kwakubita kuthi ke manje sale basuka
basuka kuleyo ndawo leyo baqhubekela kulenye indawo. And-ke lithi iBhayibheli bafundi baJesu naye Jesu base bangena esikepeni. Lithi-ke sebangenile-ke lesikepeni, and lithi-ke Jesu wefa fikelwa ukuthi ayolala sekaka aphumule kancane. Kanti Jesu kunento bekafuna kuyibona, kunento Jesu bekafuna kuyi-understanda kulabafundi bekahamba nabo, lokho ukuthi ngabe bayatiqonda yini lokho ukuthi babo ba. And lithi-ke iBhayibheli sebaqalile-ke kuhamba-ke manje. Nkosi yami, sebayiqalile-ke le jeni, sebahamba ngoba kholwa abangcwele kwijeni. And lithi-ke sebaqalile-ke sebahamba ngalesikebhe lebebahamba ngaso. And lithi iBhayibheli kwase kuvuka umoya lo matima lo wamelana nabo, lo wabavukela endleleni basahamba. Kangangokuba lesikebhe lithi iBhayibheli bese singasakhoni nekuhamba kahle ngenxa yaloko ukuthi bese kuvuke lo moya emagagasi. Lithi nemali abesaqalile-ke manje sekangena la kulesikebhe. And lithi-ke iBhayibheli bafundi baJesu base bayaqala-ke manje sabayesaba, bafikelwa luvalo nase babona lesimo lebekade babhekene naso. Base bakhohlwa nekuthandaza, base bayatikhohlwa nalokuthi babo bani. My God, oh my Father, bakhohlwa lokuthi phela bona bangila behlukile, bona sebambathiswe mandla la kehlukile. And lithi-ke iBhayibheli ngoba lenye into lesiyentako thine bantu emhlabeni ngilokho ukuthi sibuthathe Kristu simbeke ngemuva. Sithi nasimbeke ngemuva tithi letinto mase sihlangabethana nazo bese sesifuna-ke yena. My God, oh my Father. And lithi-ke bebambeke ngemuva, beka la ngemuva kulesikebhe. Ale nakuvuka lesimo lalwandle-ke manje, kwafika kwesaba, balisimo sase siyabangamela. But base bakhumbula lokho ukuthi kunendoda labahamba nayo, lokunguJesu labayibonile yenta tinto ngendlela, labayibonile yenta imimangaliso ngendlela. And lithi-ke iBhayibheli base bayaya kule ndoda lenguJesu baya kuyivusa. uNkulunkulu bekathi kamhlophe lokwekuthi umuntu ngeke akhona ekuhamba endleleni yokukholwa nangabe yena ngekho. That's why phela abantu balaba kaIsrayeli nakethembisa uNkulunkulu athi ngitawuthumela ingilozi ihambe ngembi kwenu. Kungako lifu laNkulunkulu lithi bantwana bakaIsrayeli nase baphuma eGibhithe, bekunelifu lebekade lena lebelibahola, kwakunensika yomlilo lebeyibahola indlela, kwakungiyo lebekade ibakhomba indlela, kwakungiyo lebekade yenta njani lebeyibakhayisela indlela. Kungako bekathi uNkulunkulu lokho ukuthi kukholwa komuntu nangabe kungenayo ingilosi letha uhola, loyo mvu loyo angeke akhona kunqoba endleleni. And lithi-ke iBhayibheli labafunzi-ke manje nababhekana nalesimo lesi base bayakhumbula ukuthi khona indoda lokufanele ukuthi bayivuse, nguJesu ligama layo, nguJesu ligama layo. Tinengi tinto lamhlabeni bantu labativusako, tinengi tinto bantu lamhlabeni labatikhulumisako, lokungitona tibavulela indlela, lokungitona tibakhomba indlela. But letinye takhona tinelusizi ekugcineni. Nkosi yami,
lithi ke base ke bayaya ke manje bayovusa ke Jesu ngoba na ubhekana netimo kubida lokho ukuthi uhambe uvuse bani uvuse Jesu Nkosi yami hayi uvuse lomunye umuntu uvuse Jesu tinkinga takho funza kwenta njani ukuthi bikela Jesu ngoba Jesu na uvuse yena na ubikele yena tinkinga takho angeke hamba xoxa ngato angeke hamba tshena labanye bantu angeke ditholakale tinkinga takho lasekunathwe Mathiya sisinatha ngani leni ngoba uvuse Jesu lithi ke iBhayibheli bahamba bavusa Jesu bathi ke nabamvusa ke Jesu besabonile lokho ukuthi iproblem yamaKristu yini abesabonile ethe makholwa abulawa kwesaba abulawa ilittle faith kungamethembi uNkulunkulu ngoba la kholweni kubita abantu labatha ukholo labatha methemba uyabona that's why emaKristu bangcwele ahlulwa tinyanga tikhone ukuthi nathi thumela tindvo tabo nathi thumela tindvo tato kumaKristu and le tindvo kumaKristu tifike tene njani tifike tingene wente njani lo mKristu ube nekwesaba kanti ivula uNkulunkulu nakakhulunywa naJoshua Jehova uthi ungesabi ngokuba mina nginawe makholwa abulawe kwesaba iqhamuke inyanga mayohlasela umKristu nayifuna kuphosa tindvo tayo kwaMkristu iqhamuke ibuthe igravel ematshe lapha yana inkwali yematshe iqhamuke nawo lamatshe asihwehle ithi nayifika wajikijelela Thailand lalomzalwane athi nakakhala athi avuka umzalwane kunokuthi abithe igama laJesu athi mayi babo athi ngalesikhathi makathi mayi babo bese ke iyaphosa inyanga iyathi jika letindvo sethi yangena kulomfana kaNkulunkulu tiyamshaya leni unomoya wekwesaba noma sekangumfana kaNkulunkulu ngani kufanele ukuthi ngalesikhathi nakaphosa lolikhethe alujika lamaThailand athi nakabanga lomsindo uthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha mando khosaria phakanoloria abasukhethaya ikhapasteli mando khosaya bese letingo thale nyanga tiyashayeka Nkosi yami ijike ihambe ibuyele emuva seyehlulekile lokwenta letingo lebethitha udenda maqedze bese ithi lo mfundisi lona ungamboni njena wahamba wawe kwethwalela lento ubobe sewuyathi ke mbona sekhaya lokwethi ke loyo sigani that's why akhuluma lamagama that's why aphosa lamagama athi lo mfundisi lona yini usigani kafishane ufuna kusho lokwethi mina ngisigani ngake ngathi ngijika tindvo thami tehluleka thangangena kulomuntu lona ngoba akesabi ngajikela inkwali emaThailand akhe ngisuthi awesaba wangesaba but instead wenta njani wabita igama lalo uNkulunkulu wakhe wavusa lo Jesu wakhe lithi ke iBhayibheli labangcwele wase abafundi bayahamba bayamvusa ke Jesu wathi nakavuka Jesu ukhuluma amagama uthi nesabelane kodwa nesabelane nine bekholwa lokuncane nine bokholwa lokunomgabada vusa Jesu timpendulo tonke tisekuvuseni Jesu vusa Jesu empilweni yakho musa vusa uvusa umfundisi wakho Nkosi yami nakusikhathi sakhe sekuphumula sikhathi sakhe sekuphumula musa vusa yena umvuselani livula uNkulunkulu lithe vusa Jesu ukhulume na Jesu Nkosi yami yafathi inceke ukuthi uNkulunkulu kungalali yafa kungalali athi Nkosi yami usathi yathatha
bamfuse kani lifu la uNkulunkulu lithe vusa Jesu ngoba yena lifu lithi yena lithi uNkulunkulu akasele akalali so kungakafaneleke manje lokho kuthi umthinze yena ngoba akalala akaseli kanti thina siyalala thina siyakhathala ngosiyami siyakhathala lithi ke bamvusa Jesu and lithi yathi nayivuka ingwenyama ngosiyami yathi nayivuka yase iyavuka nayivukako yase ithi wena moya waselwandle wena moya lovukile ngiyakuyala ngegama lelingetulu kwemagama onke lo moya lithi ke iBhayibheli wase uyathula khona lapho wase uyabinza khona lapho walalela because wase kukhuluma umlomo longaqalimanga wase kukhuluma umlomo lonemandla vusa Jesu vusa Jesu vusa Jesu and lithi iBhayibheli base bamvusa Jesu wathi nakavuka lo moya wawuyala wase uyathula nakukhona indvodza lefanele kuvuswa uJesu tinengi izinto letivuswa abantu la ngaphandle tinengi izinto letivuswa abantu la ngaphandle letingasebenzi uze uhawukele kulabanye ubone kwakhiwe kunjeya kuhle kunjeya awuzufisa uthango siyami fanele endlule enhle kangaka fanele nami inkosi yehlele la one mind ngosiyami kanufisa into lengisile kahle la kangayitholanga ngekuvusa Jesu wayithola ngekuvusa labanye moNkulunkulu because kunohlobo lwabafundisi lolungamvusi Jesu but lelumvusa lufululu kuthiwe lithi livusa Jesu limvusele egameni bathi kunento yakhe la kayithinzako kunento yakhe la kavusa ngayo laba la kavusa ngayo tinto takhe kutethi imali ngapha nangapha le tinto leto kutawufika isikhathi ngathi tawushabalala khona kanti mawuvuse Jesu usuke uvuse indvodza lefanele ukuvuswa vuse indvodza lethathi nayo ikunika ingcebo yangempela ikunika ingcebo lengiyo ingcebo lengeke isaphela kani lena lotawuvusa letinye tinto ngoba tiyavuswa tinto la ngaphandle tiyavuswa tinto ngosiyami tivuswe umangale ukuthi lo muntu kani uvusa tinto takhe ngito letinto leti sanganisa labantu ngosiyami bayativusa tinto bathina bativusa tize tikulibalise mfana sekhaya uthi ukheshaphile liholo lakho lonke ungakafiki nakubantu babakho ungakahlali nakubantu babakho uthi bantu babami nayi salary yalenyanga ufethi yakhala lapha tiyaduma ethendeni ufongathi ufa kuphimbo leqhamuka ngetulu kuJehova kana kusilo ngulendo la inyakathisako ngulendo la ithinthako uthathe lonke liholo uhambe nalo ngosiyami ufike ulibeke esitsheni semnikelo ngosiyami maqedze iphele inkonzo nako sowuhamba sowuye ekhaya nekuhamba kwakho mawusewuye ekhaya uthi ifa sowuyaqhumukela ngoba lendvo lebekade bayikhulumisile ngiyo lefike yasanganisa ingqondo yakho ngiyo lefike yathatha lengqondo yakho wangabasathi nalokuthi phela ekhaya kunemaphilisi lokumele kuthi wabhatale ufike ubeke
So uyekhaya uyaqeqetela nje, uyaqeqetela sekufanele ukhulume lokungesiwe emaqiniso lokwekuthi awumama wamfana ngithe nangihambako base nje bafana sebayithatha imvlopho yonke ukhohle kusho ukuthi imvlopho ngiyithethe yonke ngayibeka endlini yaJehova ngoba khona liphimbo libe ngilifile longakakhona ingilehlukanisa and Jehova akasiso simuntu. Ngiyaxolisa kusho njalo. Jehova akasiso simuntu. Angeke athi thatha konke ungasali lutho. Kube kumele kuthengwe ibhili yagesi, kube kumele kuthengwe kufakwe ubhadalo ibhili yemali, kube kumele kubhadalwe i-DS, kube kumele ukhokho kweshumi kuyona leyo mali leyo seyingumnikelo yonke kuwe, kube kumele kube khona loyikhokhako ibe ngumnikelo, kube kumele ukuthi ube khona phela la uhamba ubhadala khona ubhadale ngomasingcwabisane bakho yonke soyibeka endlini kaJehova. Anyiswe izwe ngoba kunento labayithinthile ngoba nangabe kuthindwe Jesu angeke ihambe yonke le mvulopho. Ungife kahle, ungife kahle. That's why phela labanengi bafundisa abangithandi ngoba liqiniso lena liyahlaba nalo lokwenda ukuthi futhi angakuthandi ngoba kunalento la ikhulumisako, kunalento la ifusako. Oh Nkosi yami, uyamuva sewuyasho nje manje uthi sowuzama ukuthatha emaphoyinti ngathi yebo kunjalo. uNkulunkulu uyamcabangela umuntu, uNkulunkulu uyayicabangela ifamily. Akenti tinfo nje atende ngendlela lengakakhanyi, utenda ngendlela lekhanyako, athi beke baleni tenteke ngendlela lengiyo. And lithi ke liBhayibheli bahamba bamvusa Jesu, bamvusa Jesu. Asengikukhuthaze mbana sekhaya, awusofunze kwamake lota ukhona ukuthi uhambe ufuse Jesu mawubhekana nethinkinga emndenini wakho. Asawuhambe ufunze ukufusa Jesu na ubhekana nethinkinga kufamily yakho, tingo setingasahambi kahle emndenini wakho. Oh hamba ubikele Jesu, hamba ufuse Jesu. Yekela nibafundise banethinkinga thabo nabo, asenibayekele bathwale nalethabo. Nkosi yami, Nkosi yami. Bahambe base bahlangane bomama, bahlangane laphaya la bahlanganela khona entabeni. Oh Nkosi yami, ayibeke indaba yakakhe make ayithulela abanye abafazi athi kumbe bazamethwalisa ngani. Oh bazombangela more stress because bazokhuluma ngale ndaba yale kakhe, bazokhuluma ngale simo sale kufamily yakhe. Oh Nkosi yami, yena bekathi nje ucela ukuthi bamethwalise. Ngani bathi amethwalisa ngempela, bathi amethwalisa nangabe sebanatha tiya bese bakhuluma ngayo. Hey nale njaba yalapha, hey njengoba nalama minute phela nyalo so kwaba imfanya kusafani nasemuva. So uyakhuluma nje nyalo uthi angibambele msana, ngiyabuya ngisawujika lapha esiteki msana, ushiye soloko kubona uphinde ubuya ukhazini kunjani. Oh nichubeke lapho ngigcine khona ukhazini bese ngithatha lo hambo. Ngiyabonga khazini ukuthi solo ngibambele. Nkosi yami, ubanika info labafanele baxoxe ngayo, ubanika info labafanele ukukhuluma ngayo, bayekele kuthandaza. Hamba ufuse Jesu, bikela Jesu tinkinga takho, bakhethe bantu longababikela tinkinga thabo, bakhethe bantu longabafusa bakwethwalise. uNkulunkulu kuphela na Jesu labathwalisa umuntu lokufanele ubafunde. And lithi ke la live la uNkulunkulu labafundi ke la bahamba bayofusa Jesu, fusa Jesu kuyo yonke inkinga lobhekana nayo.
akunendzaba kwenzekani ebhizinisini lakho ngithi mina fusa Jesu yadisa Jesu tinkinga zelibhizinisi lakho akunendzaba kwenzekani emndenini wakho ngabe tintfo tihlangahlangene emndenini wakho that is part of life tifanele letintfo tenteke emveni kwaloko titawedlula hamba uJesu uye kobikela yena ngomyeni wakho hamba kuJesu uye kobikela yena ngankosikazi wakho hayi labanye bantu ngoba batawuhlekisa ngawe uthi ungambona kuhamba ashintshelela timotolo namhla uhamba ngale kusasa uhamba ngale but wow emndenini wakakhe tintfo tibheke phasi fundza kuvusa Jesu kuto tonke tinkinga takho fundza kuvusa Jesu kuto tonke tinkinga lobhekana nato endleleni yakho lokholwa vusa Jesu indoda yekuvuswa indoda lenamandla ayisoze yakuhleka ayisoze yakhuluma ngawo lithi-ke bafusa-ke Jesu akunendzaba lesimo kube sikhathi lesinganani but ukhona Jesu longamvusa ukhona Jesu ukhona Jesu nawuvusa yena utawuvuka ahlangabethane nesimo sakho akunendzaba bakuvukele emagoda ekhaya uvukelwe emndenini bathi vusa Jesu and nguye Jesu lotakwentela tintfo nguye Jesu lotakwethwala nguye Jesu lotakwenta umehluko empilweni yakho fundza kwethemba Jesu kunekwethemba abantu fundza kwethemba Jesu thembe Jesu ngoba timo uyatibinzisa tifungfumu uyatibinzisa sengifuna ukukhuleka namhlanje angikwati isifungfungu lobhekene nazo but ngifuna ukukunika lethemba lokwakuthi bawuvusa Jesu lesimo lobhekene naso sitawedlula akunendzaba ngabe ubhekene nesimo timali tiyala ativume ebandleni uyababona abalingani bakho loqale nabo iministry bayaflowa timali tiqhamuka ngapha nangapha hamba uvuse Jesu ngoba wathi lokuthi mbani bona labamvusako kungenteka bakayi kovusa Jesu bavuse amathemba abo ngoba lamalanga lawa mabi bantu banemathemba labawafusako hamba uvuse Jesu tintfo ngabathi hlakale ebandleni uyibone kwangathi le membership iyaphela basale labo labasalako asengikutshene emfana sekhaya Jesu Nkulunkulu ufuna kushiya the best of the best ufuna kushiya equality ufuna kushaya emadodana nemadodakati la ngiwo sibili abhale Timothy abhale umpostoli Paul ngifuna kusho njalo athi ngibhalela wena ndodana yami Timotheyu Nkosi yami ngoba bekuyindvodzana fundza kuvusa Jesu uyabona mamvusa Jesu tintfo tiyenteka tiketenteke tintfo tibheke phasi uze ucabange lokhu emazulu angihlanekele kana akakakuhlanekele emazulu ate ufundzisa wena lokhu ngubani lokufanele umvuse ngubani lokufanele umvuse ngoba iproblem yethu bancane kuqala tintfo singamathisi uNkulunkulu siqale tintfo singamathisi uNkulunkulu singamtsheni uNkulunkulu sithi mase singenile sasisekhathi na mase kuqala kuba nobukhulu
Nako-ke manje sifuna uNkulunkulu asala ngenelela. Funa uNkulunkulu asala ngenelela. Vusa Jesu kuyo yonke inkinga yakho. Unemandla yena ekwentela konke. Unemandla. Sengiyathandaza manje. Unemandla ekwentela konke. Asesikhuleke mana sekhaya. Siyabonga baba wethu ongcwele. Sibonga babe egameni lika Jesu. Sibonga babe lona mlayeto lo sipha wona nanamuhla babe ekseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena ungusimakathe welizulu, wena unguJehova ngetulu kwabo bonke boJehova. Siyabonga baba wethu longcwele egameni lika Jesu. Sowukhulumile babe kuloya naloya Nkosi lebekalalele, kuloya naloya Nkosi lebekabukela. Babe egameni lika Jesu simo labhekene nazo awukhathalekile Nkosi, bekungaba kuphi, bekungaba semsebenzini Nkulunkulu lapha vukelwe khona. Ngiyathandaza my God, oh my Father, makakhululwe isandla sakho. Bekungaba sebhizinisini lakhe Nkulunkulu, thina tingahambi kahle. Sengiyathandaza Nkulunkulu, akube nguwena Nkulunkulu lokuvukako usukume umlwele baba wethu longcwele. Bekungaba kuvukeleke emndenini egameni lika Jesu, thina tingahambi kahle. Ngiyathandaza in Jesus name, my God, oh my Father, akusukume wena Jehova. Bekungaba kuvukeleka Nkosi emndenini wakhe egameni lika Jesu. Ngiyathandaza my God, oh my Father, makwehlulwe konke kulalele lifi lika Jehova lonemandla ngetulu kwemandla onke egameni lika Jesu Kristu. Oh my God, oh my Father, bekungaba lesimo Nkulunkulu sekufithathela babe kwethi imali empilweni. Ngiyathandaza egameni lika Jesu kube kukhululwa kwatho ngegama elihle phezu kwamagama onke. Bekungaba kuvukeleka baba wethu ongcwele lakabhekene nake ebandleni lakaliholako ngegama lika Jesu. Ngiyathandaza oh my God, oh my Father, wena wethembekile. Akube kwenta kwakho Nkulunkulu, akube kwenta kwakho simakathe, akhululwe isandla sakho lwesinamandla in the mighty name Jesus Christ waseNazaretha. Bekungaba nesivunguvungu babe sekugule empilweni yakhe. Ngiyathandaza in the mighty name Jesus Christ waseNazaretha. Wena uyinkosi ngethulu kwemakhosonke, ungumphilisi inyanga lwengethulu kwethi inyanga thonke. My God, oh my Father, makaphile right now in the mighty name Jesus. Bengaba kuhlushwa ngema evil spirit, ngiyathandaza in the mighty name Jesus, makakhululwe isandla sakho lwesingcwele in Jesus. Mando kosaria balabasukel mahando kosa Hinaria bakaseria bahuseya mando kosei Hiro kosiende ketimandropo yalandesha Hikasori bidaele siando kosia Hamamrebohaya sete dimoreke Hindo kosandi arihando kosea Huko prostelia kando selemai Hula bahando siko prondo kosea Hando koria palas telemando Huko prostetiando ribela stelia Hoko seke tirie pelesteti mura Hazute keredala moyo sei Oh shakamando ribele seketera Oh monwele siyabonga abakhululwe isandla sakho Nkulunkulu abakhululwe isandla sakho abakhululwe isandla sakho in the mighty name Jesus Christ. Father, we thank you in the mighty name Jesus Christ waseNazaretha. Father, we thank you.